فصلوا على النبي خاتم رسل الكرام سما قالوا له مرحبا أهلا صلوا على هذا النبي صلوا عليه Allah kaum yang keenam takuni untung sebab berzina masalah dunia kaum tertuduh berkokoh lidah sebab bersumpah yang hana-hana kaum yang keenam takuni untung sebab berzina masalah dunia kaum tertuduh berkokoh lidah sebab bersumpah yang hana-hana al-fasalu nabi khatimi rusulil kiram walu sama qalu lahu marhaban ahlan sallu ala hadha nabi Muhammadin sallu ala Muhammadin sallu alaihi Allah kau kenapa oleh bersuci sebab dikrosi masalah dunia kau si guru hitam dan kubur sebab dipajur siapa punya kau kenapa oleh bersuci sebab dikrosi masalah dunia kau si guru hitam dan kubur sebab dipajur siapa punya al-fasalu ala nabi خاتم رسل الكرام مرحبا أهلا صلوا على هذا النبي محمد صلوا على محمد صلوا عليه Allah kau kesitu supaya babadan sebab kaumnya durhaka cuma kau kesibar laku dululan mabuk minuman masalah dunia kau kesitu supaya babadan sebab kaumnya durhaka cuma kau kesibar laku dululan mabuk minuman masalah dunia al-fasalu ala nabi khatimi rusulil kiram walu sama qalu lahu marhaban ahlan sallu ala hadha nabi Muhammadin sallu ala Muhammadin sallu alaihi Allah kau kewadah mubewania sembayang masalah dunia rupa dicerda lame dudentang warna badan bintang surah kau juara kebewania sembayang masalah dunia rupa dicerda lame dudentang warna badan bintang surah al-fasalu ala nabi khatimi rusulil kiram walu sama qalu lahu marhaban ahlan sallu ala hadha nabi Muhammadin sallu ala